Мына сиздер менен чогуу тооктун бааларындагы бир катар көрүп өтөлү. Мына ушул чекесинде бирөөсү масте экен, бунусу жандагысы короз экен. 600 сомдон. Мына чоңду канчада атасыз? 800 сом кеми бар. Мына жанында чөжөсү окшойт да? Экотон тоо канча экен алар? 550 сомдон. Берем деп айтып жатат экен. Кагаздар бар экен. Кагаз кимден экен? Агабыздан экен. Агабыздан сурап көрөйүнчү кагаздарды. Жанында да короз тооктор бар экен. Мына эне тоок канчада аласыз? Сатуучусу жанында жок экен да. Жаңы ачып чыгарган экен. 1800 сом. Экону? Эко 800 сом. Эко 800 сом деп атат экен. Мастектер бар экен. Булар канчада атасыз? 600. 600 сомдон. Булар бролер деп коёбуз. Канчадан болот булар? 1000 сомдон. Короз да, макси дагы. Япондарчы, япондар. Мака, мекши она баланы. Бем ошо балам. Берке бас. Мекшиңи. Оны акені келсеңіз, менден түшпеден датасыңар ғой. Көр. Багылып жатат ушу бролерди. Жаш жүжөлөр экен. Туғанды байлыз. Туып атат экен азыр. Дакан короздардан көрөлүчү канчада атасыз муну? Алдым экен. Алдыңызбы? Канчага алдыңыз? 1300 га алдым. 1300га. Уршау экен? Жөжө экен, а? Жөжө короз экен, а? Жөжө короз, а? Салам алейкум. Буну канчада атасыз? Я сатмайм муну. Киши кеп калган экен, кишини сабытуудум. Бултур учкан деген муну. Урушуп жүрөп азыр сабат атасызбы? Муну кылоо кесе анан düşөйт дегенбиз. Аластой чикип атат, чыгып кетет. Ошери сыңганбы бул? Сеткеде урушуп калганда бир. Сеткеде урушуп. Биягыда жайда 2 саат. Ошондой мунундай кеткен. Көрүп ыйлар эмес. Буну алгансызбы же чөжөсүнөн баккансызбы? Өзүбүз оразбыз да. Сатпайсыз экенсиз да? Бир ойнайбыз. Бу жөжөс башка тоокка. Канча бул чөжөлөр була? Канча чөжөсү? Қаншаға берем жатасыз? Қосса сатамыз. Нечте чөжөсү бар? 6 жүжөсү бар экен. Дакан экен жөжөлөрү 1300га бербептир. 6 жүжөсүн делет. 100 тонн ден ака, тоомуз 500 миң деген улайык болду. Ажаба. Акетиңе жошун адашпа. Корозун канчада атасыз? 700ге сатпадым мен да. 700га бербептир. Буларычы? Макелер. Болушу 500 сом. Болушу 500 сом. Чөжөсүн сатасыз? Канча берем? 200 сом берем. Чөжөсүн өзүн сурап атат. 200 сомго. О 150 сатып bunday kattalar. Görasın? Yemesin 200. Чөжөлөр бар экен. Канча айлык болуп калды булар? 2 айлык. Бар даканбы? Аралашпы. 250ден 170ден. Арзандатып берем деп турат. Кагазы экону 2,5 миң деп тур. Мына чекеде көгүчкөн саткандар бар экен. Булардын бааларынан да көрөт эле, коёндар бар экен. Көлө отурушат го. Бир эркек, бир ургачы. Эки тең эркек. 500-300. Кайсы? Мына ала чоңураак экен, а? Капарга кызмайсың, капарга бартыр болду. Азыңды бартыр. Кызыгат, да? Барды канчада атасыз?
Qanchada otasiz? Bu Toshkentskiy. Ha, bu qana Toshkentskiy. Bu aqtarmi? Chekadagi. Qanchada otasiz shu? 500. 500 so'm birisi. Qolganlaricha qanday paradalar bor? Onları şu. Uça turganlarını. Ne öneriler var ularda? Uçursak içine narvere salta. Saltası dolu. Yaşta balapan. Ala. Bular balpanlar var. Şular qancha? Naq o'ynaymi? Ha, oynaydır. Qancha ushlarimiz? 250'den verem. 250 mingdan birisi. 250 so'mdan. Buna erkek bunu. Buni ko'kmi? Buni tumshuq qisqa ekan-ku. Armani sıraydı. Qancha ushul erkagi? Eko'ni 500 da. Eko 500. Juv. Andijan parodadagilar ekan. Bunday quyruqlari jayilib turadi ekan, ha? Paulin deb qo'ya. Bularda 500 so'm. Satıldı va? 150 so'mdan mı? Ha, 350 so'mdan. 3'e 350 satıldı va? Birisi 350 so'm. Paulin'de. Buların önerileri var şu gerek önce. Uçursa salta taştap nar veri kılıp. Ha. Şu jitlerken görelçe. Seyki? Qanchadan buları? 300-400. Qanday parodalar bular? Parodasını bilmeysizmi? Uçağı buların uçsam da salta taşlayı? Uçadı. Oynaydı. Oynayıp beredi. Alında ne var? Balpanlar var. Alar qancha? 2. Qana göreylikçi. 100-200. Balpanları. Namo eko. Bir uyanık. Bir uya. Çoğunları 200 var mı? Baypakları var ekan, ha? Mayda yok da. Sen al atasın mı? Qanchaga? Mayda yok ki. 100 ga? Ekoni? Birini 100 so'mga. Namo eko 200 da. Eko 200 ha? Bunda qizilmen ko'p. Mo eko 100 so'mdan beri olam. 100 so'mdan berib atasın. Yaxshi. Buni bag'asini sen, ha? Ne qilasın bag'ib? Ko'ytaysizmi? Bir necha yil bag'ib atasizmi? Almaştırsa. 150 gerek. Bunu kaptar verin. Qo'yilmagan ko'chganda almashtirib atishadi, barter qilib. Qancha so'mdan shular? 100 so'mdan uyda. Qanday paroda ekan bular? O'zingcha bir tumshuqlari kichkinaki boshqacha parodalar ekan. Ben de koyuyorum, sen de koyuyorsun kesin. Niye almıştarsın? Ne? 150 kere mi? Koyup etse kim tutup cese ana soğuk. Başma baş oltasın arı. Tutursayam soğuk. Bergile. Ke, sor baba, bergile. Pazarda jiremiz. Siz onu tutsam. Bunu 150 kere. O aka. Sizi tappa koyduk koy bize. Al el sana. Nemini yapayım? 100 so'm aldı şu. Erkek burgaçı o. Kilek yağı olsun, kuvattı. Böyle ekodan erkek mi? Kaç kanaldan çaldın ha? Buni birini 50 so'mga berib tur hozir. Nimelik o'zi? Cho'jiga ham bo'ladi? Qancha bu? Qancha olasiz? Ayt, soqol aytingchi.
Aytaylik, men o'sha 350 400 alp aytmayman, biroq shu ishida jo'g'ri olganlar ekan. Bunlar Ayt berem onu. Merenbek ayt ber. ne parada? Ben aytib berayinmi? Ayt ayt. Nasak bar ekan, chubati bar ekan, hal bar. Nasat Çubat'ı. Kalidağ var ve Lısı. Var mı kendi? Ular nele sarok öyle. Baylar. Sarok var. Saraka deb qo'yatgan. 500 so'mdan. Ular qimmat. Qancha? Ham bar ekan. Qancha shular? 1000 so'm bo'lsa kerak. 2000 so'm. Yaxshi. Qadırman görüşler, sizler biz bilen çoğa Toğ pazarдағы бағаларды көрдіңіздер, біз bilen ардайым çoğa болыңыздар. Keyingi çağrışlar, жолы шанша аман тұрыңыздар.